MEC wa muhasho wa pfunzo vunduni la Limpopo vho-Polly vho-Boshielo vha khou fhululedza vhagudiswa vha matiriki vha ṅwaha wa mahola. Vho-Boshielo vha ri u tsela fhasi ha tshivhalo tsha maphasela ya vhagudiswa vunduni iḽo nga pesente nthihi khoma ṱhanu zwo vhangwa nga zwivhangi zwo fhambanaho zwine zwa katela ṱhahelelo ya masheleni a u khwinifhadza themamveledziso. Zwiṅwe hafhu ndi masiandoitwa a vhulwadze ha COVID-19 zwe zwa sia vhagudiswa vha tshi ḓa zwikoloni nga u sielisana. Tshivhalo tsha kuphaselo kha vhagudiswa vha matiriki fha Limpopo ndi kale tshi khou tsa tshi tshi gonyela nṱha, fhedzi zwa zwino tsho dovha hafhu tsha tsela fhasi. Zwi tshi ya nga zwiṱiriki, Capricorn South ndi tshone tshiṱiriki tsho shumesaho zwavhuḓi khathihi na Vhembe East na Capricorn North. Vhaṅwe vhagudiswa vho shumesaho zwavhuḓi vha bva zwiṱirikini zwenezwi hu tshi katelwa na vhagudiswa vhararu vha nthesa vunduni iḽi. I'm very excited and I feel triumphant, and I am confident with pursuing my dreams for 2022, and I feel like I couldn't have done it without obviously my parents, my teachers. I'm really excited to be part of the top learners here in Limpopo. Like the year was really quite overwhelming. To be honest, I'm very elated to be here today because I'm grateful for the sleepiness night that I had, as well as my teachers as they were monitoring our studies. They were there to help us. Mulanga vundu to farela wa Limpopo vho Dixon Masemula na vhone vho fhululedza vhukuma vhagudiswa vhenevha.